predstavljam udrugu Jednu mladost. Ja često dolazim ovdje. Dobar dan, moje ime je Sanja Kosor, ja sam predsjednica udruge Jedna mladost. Ovdje u udruzi koja funkcionira i kao klub za mlade imamo različite tečajeve i radionice za djecu do 18 godina, uključujući filmsku školu, youtuber, grafički dizajn, animaciju, poduzetništvo, liderstvo i još nešto svašta. A osim toga imamo i putovanja za djecu, druženja, njima nekakve zabavne aktivnosti, bilo jednokratne ili dugotrajne, ovisno o tome šta vole, šta im se svidi i tako. Dobar dan, ja sam Dvoje Radoš, idem na Jednu mladost zadnjih godinu i pol dana, idem na filmsku školu, grafički dizajn. Na filmskoj školi učimo kako snimati, učimo drugčije kadrove, učimo o filmovima, gledamo filmove. Smatram da je najteži dio bio ispred kamere ponavljanje istih scena. At Jedna mladost, we have many activities which we run throughout the week. We have things connected to videography, graphic design, animation, sometimes some programming, some other project connected to entrepreneurship and leadership. And then now and then we have things connected to science and maths and other subjects at school, but always in an interdisciplinary way so that we combine, say, graphic design with chemistry or something. Minimalno 3, ali da možeš onda peška tako nešto. Pa ovo što sam učila, te osnove montiranja i osnove snimanja, isto mi se čini zanimljivo. Znači zanimljivo biti i iza kamere, a ne samo ispred. Moje iskustvo iza kamere bi bilo na filmskoj školi u Jednoj mladosti snimali smo, to jest i dalje se snima kratak film koji pokazuje razliku između non-profit filmova i filmova sa nekakvim velikim budžetom. A moje iskustvo iza kamere bi bilo sa youtubera i sa filmske škole, jedno i drugo. Više volim biti iza kamere, jer kao ponekad kad ja stanem, meni je malo čudno jer mi od naočale kao ono svitlo ide od kamere. Želim biti iza kamere zato što ja imam užasan govor. Te radi toga ako sam ispred najčešće ću morati pričati. Meni je puno lakše, ja nisam baš neki tip za kameru, nisam neki glumac, tako da... A i usput, puno mi je također mi je, preferiram pomoć u snimanju i još također u montaži. Prije sam preferirao biti ispred kamere, ali sad mi se sve više i više sviđa biti iza kamere. Jer mi je zabavnije kameru micati okolo, podešavati, tako to.